Hello guys, please join me. Hello. Kumusta ka kadi itanbyag ko? Siya kadi pay timalaglagip mo. No siyak man bilang tikas mo damagin sikat ina at arapaapin. Nusyak dito'y awan pagdanagam kasar sarita daytoy ladawa ket kada awag mo't telepono isut dengep daytoy barukong ko nagrigaten long distance ngayat itden na ti ilim ken panas dagina ti oras ngaglabas gaput karayo adi may papas alawen agan anos sa biyak ko idayal mo dayta telepono rang tayanta tisegga ken sumno tasiksikalat inay ayat ko Uray adayu ka dito'y arpan kasla asideka latakan niya taday tatimek mo no mangigak umanayen dungo aliw-liwa. Daydiin tugot ko sa patak inikutak awanti ngulit nga ipuso nugayam maulilad at damit iliw mo ken sega nagrigaten long distance ngayat itden na ti iliw ken panas nagina ti oras ngaglabas gaput karayo adi may papas alawen agan anos sa biyak ko idayal mo dayta telepono rang tayanta tisegga ken sumno tasiksikalat inay ayat ko nagrigaten long distance ngayat itden na ti iliw ken panas naginag ti oras ngaglabas gaput karayo adi may papas alawen agan anos tabiag ko idayal mo dayta telepono rang tayanta tisegga ken sumno tasiksikalat inay ayat ko tasiksikalat inay ayat ko. Thank you guys. Thank you. God bless.